yakubwiye iki nimba atari ibanga yakubwiye iki nimba atari ibanga ijambo yambwiye ni ijambo yanyatuyeho ijambo ry'umugisha haravuga ngo genda Imana izabane nawe kimwe n'aba representa naramusezeye representa legal hariho witwa Usabwimana Samuel nawe naramusezeye ko nk'umuntu washingiye mu bukwe kuko ni wowe wagize consécration y'ubukwe bwanjye sinari kubura kumubwira nk'umuntu wamaye benediction y'ubukwe. Turasubiye kubaha kaze mu kiganiro cyacu cya kabiri hamwe na Bishop Rugagi. Mu kiganiro cya mbere twari twarangije Bishop ariko atubwira ku bijyanye n'urugendo yagiye acamo, yarageze atubwira ibikorwa yakora muri eglise byo gukubura gukoropa. Reka none dusubire tumwakire kugira ngo adugire aho yarageze. Turabahe kandi murakoze cyane. Murakoze. Imirimo yo mu rusengero yo gukora amasuku mu rusengero yabaye ntago byabaye igihe gito, byabaye igihe kinini. Nza kugira umugisha wo kwinjira muri korali. Nashaka kujya ari korali ya mbere nakundaga yitwa Simurona. Aho ni muri za 97. No ya aho tugeze muri 2000. Okay. No ariko aho nari no na nef 2000 nari maze kuba umuvuga butumwa mu ndirimbo njyana dufite groupe y'abantu bakomeye bafite ubuzima ubuzima abatambyi turi groupe yitwa y'abatambyi abalewi. So urumva rero nabo bantu baba muri zo groupe tubana hafi na hafi ijambo ry'Imana tusangira ijambo ry'Imana n'iki. So ninjira mu umurimo w'Imana ndetse muri uko kuririmba naje kuba n'umuyobozi wa korali. Naje kuba umuyobozi wa korali y'abantu 50 n'abandi. Uko ndiko nagiye nzamuka mu muyobozi urwaruka wungirije. Aho ngaho rero nibwo ndumuyobozi wa korali nibwo natangiye ishuri rya Bibiliya. Natangiye kwiga ishuri rya Bibiliya, ishuri ryitwa Ibeki, Institut Biblique de Kigali. Nasanze ni nahanga naho hari Ibeki, Institut Biblique de Quebec. Hanyuma nkajya nkora n'uwo murimo w'Imana. Ubwo aho ngaho keretse aho batantumiye, noneho evangelisation igenda yaguka. Ndi mu ishuri, ndi mu mirimo yanjye kugira ngo itunge urugo no mu mirimo ya eglise. Ariko imirimo ya eglise niho nari turoatashe cyane n'ishuri. Indi mirimo natangiye none kuko nari naravuye muri iyo mirimo ya leta ndimo gukora ibyanjye ku giti cyane. Bikampermeta gukora ibyanjye ndetse no kuba mu ishuri no gukora imirimo mu nzu y'Imana. Ibyo rero muri 2001 niyo mirimo nakoraga. Iyo mirimo 2001-2002 niyo mirimo nakoraga mu nzu y'Imana, nkomeje no kwiga n'ibindi byose. Nigeze kuva aho ngo njya muri Kenya. Navuye aho njya muri Kenya, njya muri CLA muri Kenya, muri ministry ikuriwe n'Abanyamerika. Ni ishuri yabanje kuba training, nyuma iza kuba ishuri, ariko iyo training ya mbere yuko y'ishuri nayitangiranye nabo. Aba California. Tugira kose yayo y'ukwezi n'iminsi.
tuhaba hari abantu benshi bari bavuye ahantu mu bihugu bitandukanye, turabana nabo aho ngaho twiga muri iryo shuri rya Bibiliya buri munsi ndataha nsubira mu Rwanda. Hanyuma muri 2003 nibwo natangiye gutekereza rero kubaka urugo muri 2003. Hanyuma 2004 début nkora mariage. Nkora mariage, maze gukora mariage noneho ibikorwa by'Imana biba byinshi mu mirimo itandukanye kuri eglise n'ubuzima bwanjye bwite, noneho n'urugo ruba rugiyeho, tangiye gukura. Ubwo ishuri naryo ndirimo, ishuri rya Bibiliya. Muri iryo shuri rya Bibiliya ndirangije, ntabwo narirangije, hari hasigaye umwaka umwe kugira ngo ndirangize kuko byabaga ari imyaka 4. Hasigaye umwaka umwe kugira ngo ndirangize, nibwo navuye muri ADEPR. Nibwo mu 2004. Ariko mbere ko mva muri ADEPR hari reveille yabaye abaririmbyi inyobora. Hari reveille yabaye ikomeye cyane. Aho hari nko mu mwaka 2004. Reveille ikomeye cyane 2003. Reveille ikomeye cyane muri yo chorale. Hariho ndetse abantu bakabatizwa mu mbaraga z'umwuka wera, abantu rwose korali ba transformed, iravugururwa, Imana ikora imirimo ikomeye n'iki byose. Nyuma yaho nibwo naje gusezera. Nasezeye hariho umupasiteri witwa Munyengabe Hilaire, abandi babajije ni benshi kuko urumva ADEPR ikora amatransfert y'abapasiteri. Ariko nasezeye hariho uwitwa Munyengabe Hilaire. Cyo waraseze neza, uramubwira uti pasiteri Imana irambuye, ndamuhamagara. No, turanavugana n'uyu munsi. Turavugana n'uyu munsi turavugana. Niyo ndi naha ngaha turandikirana, ndi hano. Uwo nguwo nasezeye ari we uhari. Nyuma yaje kuhava, ariko uyu munsi wa none niwe kandi wowe ugiye kuhasubira. Ndabyibuka ndi naha ngaha, wenda hari akajambo yanyibukije. Aravuga ngo ndabyibuka umunsi wasezeraga ugiye kugenda, ijambo nakubwiye. Aho hari muri 2004. Igihe wasezeraga, ijambo nakubwiye ugiye kugenda. Yakubwiye iki nimba atari ibanga? Yakubwiye iki nimba atari ibanga? Ijambo yambwiye ni ijambo yanyatuyeho. Ijambo ry'umugisha, aravuga ngo genda, Imana izabane nawe. Kimwe na representa naramusezeye. Representa legal hariho witwa Usabwimana Samuel, nawe naramusezeye ko nk'umuntu washingiye mu bukwe, kuko ni wowe wagize consécration y'ubukwe bwanjye. Sinari kubura kumubwira nk'umuntu wamaye benediction y'ubukwe. Nawe arambwira ngo niba ari Imana izabane nawe. Donc kuko ADEPR iyo ntabwo umuntu wese uvuyemo, nagiye nsimbuka ibice byinshi, kuko ntabwo uyu mwanya navuga parcours nini, nagiye nsimbuka. Ndabizi cyane, ariko hari akantu hegiye gukora ko kakomeye cyane kandi karyoshye cyane. Nkunda kubwira abantu, kandi kenshi abantu benshi they don't pay attention kuri iryo jambo, ariko ari ijambo ryagiye rikora cyane gose muri Bibiliya. Ubuzuti yarakubwiye ati nimba ari Imana, nimba ari Imana bizagenda neza, sibyo? Wibuke Yeremiya bashaka kumwica kubera ubuhanuzi yatanze ku gihugu. Directement bashatse kumwica, ariko Yeremiya ngo hari abatama ba kera bazi byigeze gushikira uwundi mukozi w'Imana, bacaga ati hagarika, nimukore ku mukozi w'Imana. Ibyo yavuze
nimba ari imana bizoba, nimba atari imana naho ntibizoba. Kuko kenshi abantu turata umwanya, turahangayika, tugerageza kurwanira mu mubiri, kurwanya abantu. Mugabo nitumenye yuko nta muntu ushobora guhagarika icyo imana icyo yahezagiye. Abaririmbyi nibo baririmbye ngo mbe ninde yovuma uw'imana itavumye. So ntibikunda rero waruvuze akajambo keza uti yantekereje amambwira ati nimba ari imana bizagenda neza. Kuko iki ni imana ikirimo ni ngombwa. Of course ibibazo intambara tuzibamwo tuzicamwo, muga iyo ari imana in the end impera n'imperuka bigira umugisha kuko ari vy'Imana. So urakoze cyane kuri iryo jambo waruvuze. Nahishatse kubwira ngo abari ko atumviza kugira ngo bagende bumva amagambo nk'aya bakomeye, sirtuna cyane cyane nka uravuga uti uwa mbere avuga ati Imana izakuja imbere izaguha umugisha kandi yaranagusengera agasengera ubukwe bwawe n'aba ari umuntu asanzwe mu buzima bwawe. Hanyuma representant legal nawe arajya kugira ati uzugira urugendo rwiza kuko nimba ari imana bizagenda neza. So rero ni ibintu byiza cyane amajambo nk'ayo ko ikindi n'abantu bankundaga ntabwo bari bazi ko nshobora kuva muri eglise. Nari bien proposé, nari bien positionné ku buryo bambonagamo avenir, ku buryo no ku ishuri hari igihe meme na regional yazaga ku ishuri kundeba yitwa ntago nabubura kubivuga Rurangirwa Emmanuel, Pasteur Rurangirwa Emmanuel yazaga ku ishuri n'abandi muri recreation n'abandi ishuri Kigali ya Bibiliya Ibeki kuri Ibeki akaba yaparika imodoka ye hariya akavuga ngo nimumamagarire Innocence hano bose na directeur w'ishuri avuga niki na regional donc kuko ni titre iri hejuru kandi ni nawe ukuri iryo shuri niwe muyobozi mukuru. So iwanjye mu rugo haje let wari representant legal kera witwa Kayura Jacques yigeze kuzi wanjye mu rugo azanye n'uwo regional Rurangirwa na trésorier w'umudamu bazi wanjye Gikondo baza kunsura, ndetse agerageza no kuma amateka ya ADPR ko yatangiye mu Rwanda bavuye za Masisi barimo kuza. Nari umuntu urimo gutegurwa ndi gutegurwa kuzaba nkuko nabibwirwaga nkuko babinteguriragamo abantu nk'abariya bakomeye kukandagira iwawe mu rugo. Ntago ari n'importe qui bazaga iwabo mu rugo. Nta kintu cyora kimbabaza buriya genda senga Imana kugira ngo mu minsi iri imbere twebwe abakozi b'Imana tugende tugerageza gukora ibintu twandika amateka, twubaka amateka kuko hari ibintu byinshi byagiye bikogwa mu murimo w'Imana. Hari amateka adasanzwe mugabo ururungano rwacu n'izindi ndungano zizoza zidashobora kumenya ibyabaye. Rora nk'ubu ari kuravuga ingene yakubwiye amateka y'ingene Panekote yaje mu Rwanda Masisi. Ikintu kiba en fait kubera sigaye nkunda cyane l'histoire amateka parce que ibi bihugu twicaye Canada, États-Unis n'Uburayi force yabo ya mbere n'amateka l'histoire. Nk'ubu abarundi abanyarwanda dushoboye gutahura amateka ya Panekote dushoboye gutahura amateka ya Panekote uyahereye Masisi. Hari abantu batazi ko kumbure abaje mu Rwanda barobe Masisi barobe muri Kongo no mu bindi bice bya Kongo. Mugabo mu mateka byose bitangura mu 1996 Azusa Street Los Angeles. Bikava ngaho mu 1996 bimanuka muri Norvege. Bikava muri Norvege bija muri Sweden. Bikava muri Sweden bimanuka muri Kongo, Burundi, Rwanda, Tanzania. So nta kintu kiryoshe nk'iyo umuntu ariko arakurikirana ayo mateka yanjyanye Swede kugira ngo njye kureba aho ayo mateka yatangiriye ahitwa Elisistuna
muri Strangnyes narahageze no aho abamisiyoneri bavuye bazanye ubutumwa muri Est muri Congo bazamuka. So hari amateka yambwiye uwo musaza wavuye ntabwo akiriho Kayura Jacques yazamutse ari mu burengerazuba kuko bose bari mu burengerazuba witwa Kabutura we atangirira za Cyangugu ava Bukavu Icyangugu nawe avayo Igisenyi bazamuka urumva basa nkaho bahanye iyo migabane kugira ngo binjize ubutumwa bwiza muri icyo gihe bari kumwe nabo ba missionnaire. Muri ayo mateka hari ibintu bibiri nakunze gusumba bikomeye cyane. Icyambere umupastori yari umupastori mukuru yitwe ko yatanguje Mouvement Pentecôte muri Norvège. Yavuye muri Norvège aja muri Etats-Unis agiye kurondera inkunga imfashanyo yo gufasha imfuvyi. Ashitse muri Etats-Unis ikimujanye agiye kurondera abamufasha yumva réveil ibiriko biraba muri Los Angeles Azusa Street hafata indege ajayo. Ashitseyo niho yahuriye n'ubushobozi bw'umwuka wera. Ntabwo yarazi mpemu wera niki bo yaramuzi muri Bibiliya mugabo kuzura mpemu kuvuga mu ndimi no idea yabibona gusa muri Bibiliya. Abayuzuye umwuka wera abuze mpemu wera acava muri Etats-Unis asubira muri Norvège. Mu gitabo yanditse yaravuze ngo nagiye muri Amerika kurondera amahera. Wanyumvise nagiye muri Amerika kurondera amahera nahana mpemu wera. So ubwo bushobozi bwa mpemu wera bwamuhaye ibisumba amahera yaragiye kurondera muri Amerika. So umupastor nawe avuye muri Sweden ni nawe kera yari umupastor mukuru wa Eglise ya Stockholm, Eglise ya Pentecote Philadelphia. Nawe yumvise ibiriko biraba bikorane biriko biraba muri Norvège. Nawe afata akayira agenda muri Norvège. Agiye muri Norvège umuriro uramufata. Uwo mupastor yari ko arigisha. Umujene ari muri kuruware gutya mu mirongo gusa yicaye n'abandi ariko mbizo ubutumwa bwiza. Umupastor azara muraba. Ambwira ati wowe haguruka. Abaramusengeye yuzura umwuka wera ati wewe Imana igiye kugukoresha mu buryo budasanzwe. Nawe ayo mavuta bayakuye muri Norvège cyane muri Sweden. Na bashitse rero muri Congo. Aho rero nashaka kuvuga icyambere umva ni nagiye muri Amerika kurondera amafaranga na mwemu we. Urero bashitse muri Congo no muri Grand Lac en général baciye mu bihe bibi cyane. Harabapfuye kubera indwara kubera ibikoko bafata decision bamwe ati foko dutaha ntabwo tugiye gupfira muri no shamba. C'était dans les années mu 1935 aho ngaho ntabwo dupfira hano bakiri ko baracyanga ati turatashe bira. Noneho abandi bati ahubwo reka dufate umwanya wo gusenga no kubaza Imana icyo ishaka. Imana ikiba rya jambo rivuga ngo ubiba wabaye azasaruraseka n'umunaniro ariko ukazo kwimbura uri kuratwika. Bamenye ko Imana babwiye ati you have to stay mugomba kugumana. So ayo majambo na majambo abiri aryoshe byari bihanye n'ivyo yakora avuga. Reka none tuduge ku ijambo kumbura Imana izodufasha mu myaka iri imbere mu isi iri imbere tugende twandika bimwe mu mateka kugira ngo tugire n'amalibreri. Gende mu Kiburundi libreri komeye ushatse mu libreri Saint Paul. Libreri Saint Paul 90% ni Papa w'i Roma. Of course harimo n'ibindi bintu mugabo ayo amateka gize Afrika si Roma gusa hari amateka twariko turavuga. Ubu rero hariho n'ivyo abandi bakozi b'Imana bo uheje kutubwira batabarutse batashe. Hariho n'abandi bariko barakora hariho n'ivyo muri ko murakora n'ivyo abandi bazokora. Birasaba yuko abana bacu abuzukuru n'abuzukuruza umunsi umwe bazokwicara bakagendana muri libreri bagakuramo igitabo bagashobora kwiga amateka ya Rugagi, bagashobora kwiga amateka ya Masasu, bagashobora kwiga amateka ya Mugisha, bagashobora kwiga amateka ya Gitwaza. So ibi n'abandi ntavuze Rutayisire Kivuye n'abandi ba pastori. So urumva rero nico ndagisaba Imana kandi ndibaza yuko Imana izobidufasha kandi nibihe tugezemo nibihe binyaruka ku buryo nibaza ko ibintu byinshi bizokora. Ubu rero twari tugeze mu 2004 uragiye bose bagwaye umugisha
ubu rero mu yandi majambo turiko twinjira muri turiko tuva muri rugagi umuririmbyi rugagi gukubura no gukoropa twinjira no muri rugagi umukozi w'Imana. So a partir yo ngaho ni ryari noneho wavuze 2012 ni wabaye pasteur bishop. So wari waramaze gutangura ishengero canke waciye utangura ishengero? Twatangiye eglise turi twavuye muri ADPR icyo giye gusezera twari batatu. yari ntago napfuye kugenda kuko c'était une confirmation kuri jewe kuko jewe ndi umuntu uri très difficile cyane. Ntago mpfa guhaguruka ngo ngende ntafite ibimenyetso. Niyo mpamvu mbishingiraho nkagira confidence nyinshi. Iyo mfite ikimenyetso Imana yampaye ngira confidence zikomeye cyane kuko kandi ntawe mbisharinga mba mfite icyo ngumanye. Aho ngaho ndaza kukubwira ahantu navuye muri capital kubera iyo confidence y'iki Imana yambwiye. Njya mu cyaro ahantu hatari amatara gutangira eglise. Nsiga abo twari kumwe ndabasigira byose ndagenda mu cyaro kubera gusa Imana yavuze ngo nzubaka itorero kuri wowe. Nibishingiye ko ndi muri capital, nibishingiye ko ndi he njya kugerageza Imana mu cyaro ahantu hatari amatara hatari iki. Nsiga famille yanjye i Kigali ndagenda. Aho hari muhe mwaka? Muri 2006. Ndagenda njya gutangira eglise mu Ruhango. So nuvuga ngo 2004 mumaze gusezera eglise wacu itangura muri 2006? No, twagiye apana aho twagiye muri nabo twari kumwe 2005 tujya gutangira eglise nabo tuvanye muri ADPR. Mwatanguje ihe eglise icyo gihe yitwaga eglise Horeb. Okay, eglise Horeb. Hanyuma muri 2006 ucuja mu Ruhango. Dutangiranye nabo muri uko turi batatu dutangira mu mujyi wa Kigali. Icyo gihe umva abantu bavuye muri ADPR kandi babajene bagifite imbaraga bagifite nani zose. Nari ndangije ishuri rya Bibiliya ukumva uwo bateganyaga ku konsakra pasteri uwo bateganyaga ibintu bikomeye imbere. Ndasezeye naranditse barwa ndasezera. Aho niho nari ndimo kukubwira maze gusezera abo bayobozi banjye bose genda niba ari Imana izabane nawe. Kandi koko nari ndi convinced neza ko Imana iri kumwe nanjye na influence y'umuntu yari. Burya hari igihe ushobora kugenda ukegeka ku muntu cyangwa ukagenda mu kintu ikigari bavuga ukagenda kubera abandi ukubera abandi cyangwa kubera influence y'umuntu runaka. No jamais du tout sinjya ngendera kuri influence y'umuntu. Nibyo umuntu ashobora kwibwira cyangwa akabitekereza gutyo. Aha nganda ndabisobanura kuko nagaragaje proof yabyo. Kuko hari igihe umuntu ashobora kuvuga ngo burya kuko ushobora gutuza ntugire brutalite cyangwa iki bitewe nuko ukuze. N'igihe wari mukuru muri bose muri bo twari kumwe. N'igihe wari mukuru haba mu myaka haba muri n'igihe wasanga mu myaka muri abo mwajanye mu twagiye gutangira igikorwa ya. Ndabyibuka nabo bagiye mbere yacu twabashabaga inama kuko urumva kujya gutangira eglise ari ibintu utazi. Usibye jewe ko nagize amahirwe yo kubyiga abandi bose jamais du tout. Ntibagize ayo mahirwe yo kwiga iryo shuri rya Bibiliya no kumenya eglise niki, histoire de l'église niki cyangwa ibi bivahe bikajyahe. So structure numvaga ko nyifite kandi nshobora kugira icyo mbafasha cyangwa se abo tugiye gukorana kuko icyambere umunsi wa mbere tujya gutangira eglise nava here this intego ni yihe no kuvuga ubutumwa abihana bakihana abakizwa bakiyongera. Okay, reka duhaguruke rero niba ari ibyo ngibyo let's go. Nta n'ubuyobozi bwari buriho. Nta n'ubuyobozi bwari buriho. Hari igihe we Joseph n'uwitwa Ngarambe Aimable hanyuma tugiye
bigera ahantu eglise ni mwari bw'abapastor turi same level abavuga butumwa level same level imbaraga nta nibyo dukeneye bya pastor n'iki byose ariko biza kuba ngombwa ko tuba abapastor kubera iki kubera ko tugomba gutanga ifunguro ryera tugomba gukora imirimo itandukanye muri eglise so ni ngombwa kugira ngo rero ibyo byose bibe ahangaha abantu benshi ntabwo ni histoire abantu benshi benda batazi tugiye gutangira eglise c'était terrible kuko nari nguriye evangelisation ndi vice representant ukuriye abaririmbyi ari we Ngarambe uwo Joseph nawe niwe mushize imbere niwe Ngarambe ari Burundi Ngarambe Aimable yitwa Ngarambe nyine yes kumusaga yari mubona nayoboye uko levels voilà twari kumwe hanyuma bigenda ishusho igenda ihinduka burya rukuntu uba mukuru ukareba uko bimeze ukareba ishusho uko iteye ukareba level ya understanding yaba muri maturité spirituelle yaba yaba mu byerekeye n'ubwe byose ukabibura byabaye ngombwa ko naho dutandukana mu mucyo neza cyane mu mucyo kuko mu buzima bwanjye nkunda ikintu kitagira tashi sinkunda ibintu bifite ibintu birebire hanyuma we musiga muri Kigali Joseph Ngarambe we yari yamaze kujya gutangira eglise mu Burundi aba Benin ndagenda kumufasha gutangira eglise mu Burundi hanyuma uriya Joseph asigara i Kigali nanjye rero njya mu Ruhango kure mu Ruhango ntabwo hazi ni muri sud umbwiye ama province amwe ya kera sud y'u Rwanda ubwo nvuga ngo uvuye Gitarama Gitarama ndahabona witugera Ruhango iri hagati ya Gitarama na donc Ruhango iri hagati ya Nyanza na Gitarama okay ndahabona na ahantu terrible histoire yaho ni byabayeho hariya kuri yewe c'est terrible donc niba ufite umuhamagaro nicyo kintu cya mbere niba ufite calling njya mbwira buri muntu wese wirwana n'umuntu ngo usohotse hano ufunguye eglise hariya niba ufite calling jya kure wenyine utangire umurimo Imana igushyigikire n'ibiri kumwe nawe aho ngaho mafitiye histoire ndende ndagenda complètement ahantu nta muntu nzi simpazi si wacu siho mvuka simazi nyine ni izina ndahageze nyine murimo w'Imana eglise cyitangwe cyo gihe Redeemed niho rero yatanguriye mu Ruhango yego do Ruhango wa Montreal de Ruhango iratanguye mu Ruhango ntagira iyo eglise mu Ruhango mu mbaraga nyinshi cyane reveil ikomeye cyane ibyo ni ibintu bizwi n'abantu ba Ruhango uwo mujyi wa Ruhango ni ibintu bizi habayeho reveil ikomeye cyane nayo n'indi parti nini cyane urumva maze kuva Kigali uwo muvandimwe musiga Kigali njya gutangira Ruhango undi nawe agiye Burundi uko niko byabaye muri evangelisation uko bidiko bigenda mu mahoro neza kandi smartness nico navuze en fait mwakoze cyo bita séparation nta division yabaye no kuko abantu benshi nibazi gutandukanya division na séparation division ni mwe mumbi ikurikirana umukozi yagiye wewe ariko séparation birashobora gushika mukavuga muti ibintu nitubibona kumwe canke nkuko wari ubivuze ati numva Imana ikimamagara mu bundi buryo rero hasigaye Imana ibaho umugisha ugafata inzira yawe bagafata inzira yabo ariko umurimo w'Imana ukabandanya urakoze cyane rero Bishop muri iki gice cyacu cya kabiri turinjira mu gice cya gatatu noneho amen